Sorry kita Muslim tak sambut Christmas. Hai semua, Christmas kan dah nak dekat. So, kita nak tanya staff-staff Battery Hub yang sambut Christmas, hadiah apa yang paling diorang tak nak terima? Jom. Hai Cassie, you sambut Christmas kan? Ya. What is one thing Christmas gift yang you tak nak dapat? Kau Kenapa? setiap tahun pun dapat. Hai, Hello. nama you? Q. You sambut Christmas? Ya. Apa benda one thing Christmas gift yang you tak nak dapat? Friend gambar. Friend gambar. Sebab saya belum sampai masa nak guna barang tu. Why? You boleh letak gambar family dengan company dengan staff. Tak nak. Sombong amat. Saya letak saya sendiri saja punya. Warna putih, hijab, hitam. Hai Stanley. Hai. You sambut Christmas? Sambut. What is one thing Christmas gift yang you tak nak dapat? Huga. Why? Sebab candle room diffuser tiap-tiap tahun pun dapat. You selalu dapat dari siapa? Staff lah. Huga. Hai cik. Hai. Nama cik? Dasmin. Cik sambut Christmas? Sambut. What is one thing Christmas gift yang you tak nak dapat? Mangkok rasa. Mangkok. Why? Ada banyak dah mangkok. Dah banyak mangkok. Tahun Tambahlah lagi collection. Itu ada wardrobe. Beruntung nanti. Hai. Hai. You all sambut Christmas tak? Astaghfirullahalazim. Tak sayang. Kenapa? Sebab kita Muslim. Okay, tak apa. So you all ada tak apa-apa pesanan dekat non-Muslim kat luar sana ke ataupun dekat orang yang tengok video ni? Okay, kita nak wish happy holiday kepada semua. Year end dah sampai. So kita dah tahu dah apa yang diorang tak nak waktu Christmas. Korang jangan bagi hadiah tu pula tau. Happy New Year semua. Battery Kong Battery Hub kan ada?